Live kondai teliki post DSC Eastern West Kasil District Mairang. Kumblay pi ki perlu subscribers baro. Bat kunju nga ai kumblay bat pedang sumbahanya baro kat ki bayu I bat page ya kaneka video. Di aswab ngan poin sya ketika benta ka bakongsan jong kaneka video. Ningkong ai ngas ngoban kentu ya itu ki perlu ki pedang thamai. Kenang ma penyo ya ki new notification haba nga upload ya kino ki video hapo jong kaneka channel. Ngas ngoban kentu ya pi bapin ya like ya share ki video bat aku cukup por bapin ya subscribe ya kaneka channel kenang ba nganang ya la ban pin me shu ya ki video ka tamai kenang ma phiru pinyo ya ki notification haba nga upload tamai ya kino ki video te menta tung ne like sha ka benta te lengba kaneka video nga wan ra sha phi kum ka jing pin kan mau ya phi ba ro le si don na pedeng jong phi ki ba klem pat yo I ya ki advertisement lani Nyamar bakani ka notification kalapan mi na du banai match tele sidon na padang jopi ki balakum klet na kata kadau ngapen kan mau yipi leng ba kana ka video ba gitu ki ba klempat apply lada pidon ya kamon pan apply pila ban like apply ya kita ki post ki balai apo chongka DSC Mairang temanta tungan ya page ya ka notification ka Government of Meghalaya Office of the Deputy Commissioner Eastern West Kasil District Mairang Katkum ka advertisement ka ba kila pelaj ka arpon rutrik chong panai march arajar arpon ru dengan puli kendiat ya ka notification. The District Selection Committee Eastern West Kasil District Mairang invites online application from genuine citizen of India and permanent resident of Eastern West Kasil District. The ka DSC Mairang ka code online application ya ki nong song ki bahap apa ka Eastern West Kasil District ban apply ya kita ki post ki balai. Te mentak lam dapat Islam dengan ya page nak kita ki post ki balai. Ka post dan nomor panengkong ketika post lower division assistant. Kita apply ya ketika post ki depan pendep ya ka kelas 10 sajrong bat kumjuru ki depan dan ya ka computer knowledge ka typing kam tam bagi kim num duna ya ka live konten ha bagi le typing ha ka shiminen. Ka jingsiu kan long ha ka level 5. Kaneka post kan long lai teli na kamta jong ki UR kategori shipo teli na kamta jong ki khasi par jain tia lan engaro kategori ka total jong ketika post LDA kan long khat lai teli ka post ren nomor baar ketika post gram sivak ki ba apply ketika post kila ban apply bar senrang berkentei both male and female hapo ka video jongka Eastern West Kasil District kino apply kita pendap ya ka kelas 10 ka jingsiu nom tak post kan long hakal level 5 kan kan long tang kawen na kam ta jong khasi bat jantia la negaro kategori ka post re nomor walai ka post additional gram civica kan tang nam ta jong ki kenthei for female under BDO East and West Kasil District kino apply ki de ban pendep ya ka kelas 10 sajrong kanero ka jingsiu kan long hakal level 5 kan ka post kan long tang kawen na kam ta jong ki khasi bat jantia la negaro kategori kapos serial nomor pasau ke post enforcement checker under DC Mairang apply ketika post kita pendep ya ka kelas 10 pass kajing siu kan long hakal level 4 bertang kawe na kamata chongki khasi bat jantia lene garo kategori ketika post kapos serial nomor basan ketika post sectional assistant under SDO Mairang kino apply kita ban la pendep ya ka kelas 10 sajrong kanero kajing siu kan long hakal level 4 kapos kan long tang kawe na kamata chongki UR kategori kapos serial nomor ban reu ketika post assistant mechanic kani hapan tre hapo ka II PWD Mairang kino apply kita ban la pendep ya ka kelas 10 pass berkumjur kita ban dan ya ka valid certificate in motor mechanic lani automobile engineering from recognized ITI ban apply ketika post kajing siu kan long hakal level 3 bat ketika post kan long tang kawe na kamta chongki khasi bat jantia la negaro kategori kapos serial nomor ban new ketika post power pump operator hapo jongka SDO Mairang kino apply kita ban lapas ya ka kelas 8 sajrong berkumjuru kita ban don ya ka
knowledge haka bayade berkata ka post kajik siu kan long haka level 3 batang kawai ka post na kamta chungki UR kategori ka post serial number papara kadika post driver kani under various government department of East and West Khasiel district kinong apply kide ban lapas ya ka class 8 sajrong berkumjur kide ban don ya ka valid driving license ban apply ya ketika post driver kajik siu kan long haka level 3 but ketika post kan long artali na kapanta jaki khasi bat jantia lani garo kategori ka post serial number bakhandai ketika post grade 4 under various government department of East and West Khasiel district kino apply kide ban na pandap ya ka class 6 sajrong berkumjur ka jingsiu na ka post kan long haka level 1 kani kan like pratali na kamta jaki kategori bat shibhotali na kamta jaki khasi berjantia lane garo kategori total kan long khat pratali na kamta jongkate ka post total baro jongki post baro khait kan long lai pukhandai dili ka age limit ban apply ketika post kan long minimum khat prasnem hadu lai pu arsnem but sansnem ka relaxation na kamta jongki ST dan SC kategori katakan long hadu lai punya senam kabai apply jongkate ka post kan long shispa tangka kawai ka post na kamta jongki general but san phu tangka kawai ka post na kamta jongki SC lani ST kategori ka method of selection kan long ki candidate ki haban appear ya written test examination lani computer typing test lani practical test lani personal interview na kamta jongki te ki post berkumjuru ki syllabus na kamta jong kita ki post kin long kide bandon ya ka general english nyo phomak ka elementary mathematics elementary science but aptitude shispa lai phomak nang ta general knowledge nyo phomak nang ta interview lai phomak na kamta jong ka grade 4 post ka ba general knowledge qualifying shispa marks te kita ki long ki method of selection na kamta jong kita ki post te ka last date ban apply dan long haka shitar jong panai mi arajar arpun reu te kitu ki perlu ki baklem pat apply te select kam kloi ban namar kan video ngan sipan kan mau yapi ba ya le sedon ban jong pi ki baklem pat apply te pi select no kam kloi kan ban kan nam lap kot kapor namar ba satang katu ka ne sngi te tangkum ta perlu ngin sia shem haka wai pat ka video kuble sibon